Ana pea te mana whakaaweawe nui i roto i ngā kaupapa whakaako, kaupapa whakarauora i te reo Māori i enei tau toru te kau nei. No te rā nei i whakamānoa tia ai tōna whakapeto ngoi ki te tohutā. Ko tā Timoti Kāretu tētahi i whakawhiwhia ki te tohutā i te rānei, i te rārangi tohu a te kuini o Ingarangi. Me te aha, kei rānana a Kāretu ara kei te kāinga o te kuini i tēnei wānei. Kia te huri ake tātou. I roto i te whatu manoa o tā Timoti Kāretu te hihiritanga ki te whakarauora i te reo Māori, mai te kūnengatanga mai ona ki tēnei ao mohoa nei. Ka mutu hei tāna te rāpea ko te tohu tā, i whakawhiwhia ki aia i te rānei, he kōata atatanga o te kai ngā kauhaeretanga o te kā wanatanga ki tō tātou reo. Nā te me homai kia nā kumahi i roto i te reo, nā rea kia nei ke te tautoko mai tērā, tāna tautoko nei i te reo i roto i a tātou. He mihi mai kia tātou e kaha nei ki tō tātou reo. I eke a tā Timoti Kāretu ki ngā ike-ikenga i roto i ngā whare wānanga, ka tahi katu hei toi hau tuatahi o te taurawhiri i te reo Māori i te tau 87 ki te tau 91. Ka mutu tērā noho ka huri ki te whakahaere i te runanga kōhanga reo o te motu. Kei reira tonu ia hei upoko takirua o taua runanga. Ko ngā huatanga matua, ko whāia e au, me taku waimaria kia āhei te whai. Ko te tūnga hei ahorangi tuatahi ki roto o Waikato, ki te whare wānanga o Waikato. Ko taku kapahaka o taku wā ki reira, he taitua rā nui, te rā nōku, te kapako te whare wānanga o Waikato. Ko te kōhanga reo, ko te taurewhiri te reo Māori, te wāia mātou ko tā kingi ihaka, ko te hei kōko, ko Anita Moke, me tā mātou pākea Dr. Ray Harlow, mātou te rōpu tuatahi o te taurewhiri te reo Māori, ka huri nei ki te panekiretanga o te reo, e kaha nei te tautoko nā ōku e ngā ako ngā haramai ki roto i tērā kaupapa. Kei rānana a tā Timoti i tēnei wā e mātai ana i ngā kaupapa whakarauora reo i roto i ngā whenua o Urupi. Kei tōna taha etahi o ngā tauira o te panekiretanga o te reo hei huruhuru mo o na waiwai. Nā reira i roto i nei tau kua ora katoa a mātou, o te waipaunamu iaia kua ora a iwi whānui i tana kore matapiko i tōna upoko māro ki te kaupapa whakaora reo. Nā reira, kua whakahihi katoa mātou, o te panekiretaka kua whakahihi katoa, ana tamariki, ana mokopuna huhua. Nā ngā iwi te reo i mate ai. Ahakoa kōwai, e mohiotia whānui tia ana a tā Timoti mo te whai kia tika rawa atu te reo, kia Māori rawa atu anō hoki te aroaro whenua o te whakaaro i te wā o te kōrero i te reo. Ka re tonu ia i te tino manawareka ki te ahunga o te reo i tēnei wā. E mautuna anu ki te e kore taku, e kore au e panoni i tōku whakaaro ki tērā ahuatanga. Me whakapau te pūtea ki te hunga e mate nui ana ki te reo. I waru te kau ngā tau o tā Timoti i tēnei tau. Kia hatia, hei aha atu māna te whakatā. Hea kei tū mā tā Timoti Kāretu. He mutu pē i te mahi. Pea, ne, he whakatā, he moe, he pārara i te rā, e rāhuatanga katoa. Engari, iau e ora tonu nei, e kaha tonu nei, e kore pētāia te reo te whakarere. Ka noho tunu au ki ro te ngā mahi mo te reo. Kia pana i arawati au e ngā kongo te panekiretanga o te reo. E ara e tā Timoti, e ara.